The Ghanaian public said the Boka Tanimu near CJ. Now, Unim Soko Bank of Ghana. And my form Mako can 1, 2, 3 Sakudoha. Yasakium 100. Yasakium 100 workers, staffer, a Bank of Ghana no Yasakium. Now the Boka Tai HS governor now Hosano and our Pamu Moa and no some Jen Homina. Now more HS we no age may be a penny for no chese. What would this streamline and Yoma Ewo now or Masha and Tutuye. No much as I do my phone no recruit 2 or more in 2024 and I form jumum and na June 19th 2025 no wo munyina omosa accommodate mesa letters a e wo so mko e kotena fie en krata no mosa kan no right Thelma E Randolph Akusi ono and the head of the Human Resource and Capacity Development Department no one wo na ode ne sahye krata yese a wapamo wo mo na omo chese ne nyina so ene se bebre no ano na omo da probation so na bebrena no also cite say employment policy on probation said the basis ne etie no eno na nam so amane tusa anamo no na watch say terms of omo contract no so ye employment no na just abosumi nsia say so na se wadwuma ye no eso ani na bibia de da yi na e kire se womo aye permanent ne ade ntie no ene ho ama ne bo edede mu no na management e kire so mudi hu ya nya sa yo mo de so mutusa na mo no womo di ehun ya se womo appointment no muntumi confirm after probation no nya do betumi a confirm ntie no ena da bokata yi ebo ehun ama ne na emunsem no na mrase bedwani o watafo Vincent Eko Asefua enso ko social media ko kire na dwen e kire sa appointment na no atemnity fasa woma wayi omadi ni nyina no womo echese enye ne kwanso no na se womo animanimu ya no so woma amfa womo a ne chese obetu ho na mo akire enti CJ da bokata yi abo eho amane ewo ha na Dr. Mahmoud Baumia enti bia no na oye Frankatuni ema MPP amanyuku no wode atudwa ese enchichemu se party wo ho na aprapre aso asema wo beka ne ye bia bede na din ene de obeye no na ebeche se party ne betimi di enkambom akọ 2028 abato kese ni manase omo fanko eno ena da bokrata yi aka eho asem ewo ne fa etoso miensa ona bokọ ni me ya we pa wa enkasa na edanchen so a yenua bema yenyina ye boss Dr. Brenne Champon ya oya betifi MP sanso ye kane sofo a na wo hye oman ekwadwuma ene nuane so ono so akasa fa kroye ne ho esese 2028 die na NPP amanyoko ne epe no ebeye yie ebeba mu a na ewo so mode kroye wo se eno ene safo na wode betumi abie enkonimdie sa epno no na 2028 o masanso aba aban mu da bokrata yi edinchimo no ato ho na CJ mamefa wo enko ne fa etoso dumiensa daily graphic munie se mampani apa ambassadors fufuro wapao ambassadors a womo eba abesom oman Ghana na edini bi ba ye no o sha na jese ejene home na wo monten so saa na omoye makomaku dunum na omampani abomudin mabbo bi so nyani nyina na enkrate free presidency eba ye no na jese actress mami otwesini kasum scenario bafo ono former chief executive of Kumasi Metropolitan Assembly Kojo Bonsu no so no wanya appointment ni bi sanso na former MP Captain George Kofi Mfojo ono so anya bi orare scenario bafo no na oko Spain into okoye Ghana ban na musini e wo Spain na yewra ko bonso so akoye China my Ghana anamusini ewo Captain Fojo so ya kane no ye MP ho Central ewo voter no ono so ekwakoye Ghana ban anamusini ewo Togo nti no saa na abobobo mu amane no a mamefa kakra ento so a na Dr. Callistus Mahama ena ne sahye sankrata yase yewra Benjamin Ekwasi wokwakoye Ghana ban anamusini ewo South Africa Ahmed Rashid Tunde Ali ono ekoye ban anamusini ewo UAE United Arab Emirates ena Grace Mahmoud Marabi wono ekwakoye kosu general ewo Dubai UAE honma Professor Hina J ekoye ambassador to the Federal Republic of Germany it listen edrosom penyefo dunum na mampani abo mudin da bokrata yi eka wo munyina eho asem ewo ha na CJ Supreme Court nominee Justice Kwekutewia Akaboafo ena odi atudwa se sa wo hwe wiase nyina ne Supreme Court dwumadi a mo edia ase Ghana ha se Supreme Court no ena ase na wotwe bi
bia omotena se every week omotena se wo se adwuma no so na adwuma na ewo mo so no ebro so wo so he oman bi te se Canada ebi wo hono ma wo mo dwumade omudie no ne ade no sije enye de bia na omote wo de bia omote wo mo specific periods a chesafe mu ni nyina kwa no omuntampo enhia bebre ehu ko hia pa na wo se Supreme Court betena se ne saso nti no chese omo jurisdiction ene niam a wo so mo hwehwem ne ade no edroso nti wo sa ban ehwe na eno no esote eba nsa no a wo mo dwumade no enko se de bia obi aso no to Supreme Court obi aso no to Supreme Court nti no abane enhwe eno ho asem Daily Graphic de bokata emu amane bo eno no na the Ghanaian Point ebo amane ewo ha de waka no ene se Dr. Bernard Champon officially we declare the presidential bid no ese obe contest into which I say no asa more less than 6 months to campaign gidi pa across Ghana your mode be kwa can see into the kotuja was santimantemu ya omo any party chairman na wo Ghana nyina ko sia no and wo dey sansem no etudwa Dr. Bernard Champon funi eda semi ho musaka no wakenkan bi amame na okay nti am say the woman no be the mabobo so e wo echi ho ama wo no na mamefa the new publisher the bokata yi na me kwade fa etusumie no beka ya eno kwa say this year ya o this year ya yete say efutu abaton person so NDC parliamentary candidate no yes na penyi me pesa me mama fo ehunu se ono asem na yekan yera James Kofi Anan na se na party fo ni bi chese mampani se bo so obema na minister ena na mampani abobo ministers and deputies ya akafia bi no wawie wanya bi na obufu ya kwese party ni o makose ho no sa doctor na da no so no yesi doctor no on NU on koye PhD bia kochro TDC bia ko defend she no afa no doctor into the CJ se ye kasai no GTech and only a Ghana Tertiary Education Commission on much on krata command say see a no doctor say doctor no yefini din so they say want to make kasa Dr. James Kofi Anan or the Kofi Anan want to make kwa doctor they say no omani abre pa o edibia pie mu the doctor for MP say wo mu ni chief executive officer say wo mu a pa o manfo tri akwase adman say ya ono no say o ya enche bia ye de title be ma no a just akato na bri ohun omo krampo no bebre na kra ya na omo ha omo hu bebre o sije tese ne wona ma na wo ye doctor na doctor ye hunu de o ene ye de hunu de ye de man sa abasobo ye de man no eno so mu ina to gu na doctor say no GTech fo ni abre nti so hwe na doctor na da wo so no enye de wa ene a Chase fato na san ba ko so no so ne de ba em say Gumua East to say na koyo ana de wen ya Desmond de Graft pay 2 Desmond say no nko yera na koyo ka ho ana Rashid Tanko computer omu nyina omu doctor no ne ade no say onu say e honsem no koye bebre sa but bibia be fine enti no yera James Kofi na wutemi anopa ya yentimi fa doctor ne nka ho wai yesi yenya enti no no eye de double kata idia ba na se je hun say special prosecutor so ne yera Ransford Jampo aso bia omu kita mo yonko mini mu weekend idi o ma chere bi pa na special prosecutor den kata tententi abeto abonten say personal vendetta na say woni yera ofori ken ofori ata omo personal issue a say ode office no ehuna no na special prosecutor so be ya no ti da bokata no yebo don yi de na ebre no aso an sa